reba hindukire ne kushyikiwaho Kakoba Institute Rutagarama. Ejini program reba hindugire aha TV West nakushemerwa iwashikiriho kandi nyenda no kwashira kibare ya weekend ya irizobe yiturumu kandi nyenda no kumayisa program reba hindugire nebirho burizo bari rwa mukaga shaha yinaze kiro eje garwa muri wa kabiri shaha mukaga guhango aha program yigikwa kwa tureba mu rundo rwo kubanza no tutayayisa abantu abine kibarebire abantu abine ikibarugamba iraka barugamba umuntu akahurira abantu abutwasa kuzira shito yegeraho abantu abine imbozi yabo debate commission mutazindwa kandi program reba hindugire netushikibwaho Kakoba Institute of Commercial and Technical Studies ningashi y'abantu bamanyanka Rutagarama izobera natwara umugisha muhango kutayayisa umuntu ayine embozi ndingwa kandi impango kandi nunji natayayisa umuntu orukwetwa omwami Twehe James umuntu ogu nakora mu office ya president umuntu ogu akabaho general secretary wa UNATU umuntu ogu akabaho chairperson wa UNATU kuno ya mu Western Uganda umuntu ogu no mushomesa once a teacher always a teacher mbwenu ebi byabashomesa byo tugera kutubigamba so umuntu ogu no mushomesa mukuru kandi no muntu aine embozi reka mwakire aha program nakushemerwa mnonga omwami chairman inja tukatumanyire kwete rya chairman arone shintagamba ho omukwanjura nosha ngori omuntu kirano kwejwanzi mu politics ozamu okay ikikera abakozi omukibina aha mutwe cyahitungu arukiko rwahitungu orwa kibine cya NRM nyuko bakikirira yo abakozi ndiyo muhari ya 2005 abafite mu rukiko rwa president oriyo muntu arbize munonga ebe bintu byoni wabukora ubwiro bwihahi mukama natwusa mazima hati tutakashikira hakozi bwa mukama okagabuzirwe ryari imyaka nagitwara nkazarora ku 2005 ebiro 2008 byo kuyikumena kumwe okay mukuru wanje Pawulo natyo yantera shosha kariyo tata bakana bamwita Kezeki akatugugu akari mushije wo muburizo wa kanisa aburizo mudari okay so owanyi hakari ngahi ninga hakitura no wanyu no wazari kazaro mukaro baketa mugera kara ako kari muri ntungamo unkana kacekanasa kakwata ntungamo na rukungiri icyo tukasitwira ntungamo yeje kera ntungamo urutoke rurukungiri ukuri sente turisiza rukungiri nembuze okushoma tushomera rukungiri ukubyama tubyama ntungamo mbori yo gatandaga international na hatori international so mbwenu omuka wagira ngo mugurusa kari umburuzwe kanisa wo mudari Kezeki akatugugu omukikuru wawe wakakora mu muci akari umukana tutekera na turisa na rukebibo na rukemyenda na rukemcheka akarukebibo ya rukentemere ya rukengariya kora yatuhingira yaturisa mazuma so ko kugumana ogamba yatu kimanyisa ngo muri norenga hari omwe so muri abana banga ninye wa muheru ndubucura buzima ubwo ndeberanye konka ibere nahisemo wargahamya kankenga ni manyobonozi bw'amashereka nade wamfa amashereka nkanyoho n'amate ni mayintana sero buzima so muka wajang muka niyo mwabani 10 yori wa muheru inema niyo mojo harumwe abandi izari ryo kubanza akazaro mushiki yayongeraho mushiki yataho mojo hakora tahabeshiki mpakiwe bonka rero ko yatayunyowe yahumuriza aho nabo 10 so akazara abani 10 abosho babiri na bishiki 8
mwene shomara abishi ifejo bashatu bakatwaro bambi mbene hati atarabishi batanu nitoboje babiri okay kiriho turiri mukama turinzire amin hati tindu kuza kubuza aho wagira umwishomera ko ibintu byokozire toka bamushomese utagire umwishomera mbwenu wisha watandikira nkaho kushomesa okushoma nkatandikira mu church school kugira ngo tataka ari umborezi agabo hariho ekanisa yaga ayombekire nabandi n'imikono ye hati bataka shomero hati natandikira umutwe atandika mu cyucu okaza umwishomera hamya kengahi injira nk'eshatu hey kunahikayo batubuza nanye nahika bantu P1 nashoma okay hati naza kwishanga ejo cyasukuru bakamba jeta bata karama nyo nagumizamo nashoma nabyo mu high school aha ibintu bikabirho ninga abishabwe nci bakomera hagati bikabitaho mubiri yaho ninga hakaciro hece kintu cyo kugira ngo bashomesa abojo abishota bataho butumwa kugira ngo nicyeco konka abishikiti barafire y'umunonga kushoma ubundi bagaruke nyuma ubundi abazire nabo tubacikorata munonga nintekateka ninga uko ine banyanyo ko barunje munonga abashija babagerere mikono bukerekare nate nibarunje abisha bindi abandi bakashwerwa kare okwiyeho ari umunyanyazo wagumizamo akashoma ubushaho nambuye nabihumurira hambarira no yagare senior nursing officer baraho kandi ari umunyanyazo ndi yakashoma ubushomesa bwa grade 2 Chebambe cya kinyamasika ubwo nawe yaheza haza ho ndijo nawe yashoma mu ubushaho ubwo bambe akatwarwa umuku yahereze cyamushanje we yashwerwa so mwenu abo bashatu nubo babire batiro mutwahiguru bo bagenda okay so rero nanye nabakorata mukuru wanye nawe akashoma yaza rubiri yashoma siniya yaheza yatandika gukora mu banka nuko kandi yagarasha yakatandika kutwera ko anomanyo bona ko ubu ukora mu banka bakabetenga siniya fo kirege mbona ko yagira mu banka byo kushoma nawe yaburgaho yabo wa banka okay so mwenu abojo imwe tumuragizerekezo bucyo kushoma so wazambara haibwa nyuma ya P7 ko nahereze ko kashpise bino baguma ko karama ko narugire karama mukuru wanje akahereza siniya fo ariyo nakora ubushomesa bwa license agira kushomesa kabaro mwishomero bariyeta kaharo hakari yo headmaster mwana witiro mu itagerese mu karengero ibo wakano nasa karengero hati yamutwarayo yatandika kushomesa kana shomesa agira urungu munonga nawe yantwara ngo nture nawe hati natandika kushomero ko up to P3 okay kuna ikire P3 hantam kandi ngundamo abo ngo ngumuka namutoroka honata naje nibigire kuruga kaharo kwijentunga mukanya hakani hingana cyo buri ngo hari ingone kilometer nkanshanju zona watambura bitu zoni shanju zonka no kogamo hati no kubinjire hati ne cyo waza haruguto watoroka wata na mentinata ya bitu byo kuzana Yesu we yandonda nabura bije bashanga umukanya ikiri cyakurasiro yamhawe so watahomka nije natahomka bandeka naza karukata I have it bona bagabashomera nashoma naheza P7 ni he max 2020 na mukanya birobwe bakambashe bara max twatuzugiye itatwore ibintu bishatu ukubara urujungu na general paper ati ba SST ni he max 220 na mukaga grade 1 akere 210 so mwenu wakwata grade 1 nabimara watorahi hataho mbuye no gukora choices nto kintu kiri cyukuru munonga nkankozire choices zanjye yo kubanza ngitire kigeze high school ya kabiri ngitire mutorere twatugira kabare niyo yabe kuri umwe mutwe uko niyo naganshomere ka primary kara ko naganshomere yo kace hati banyeta mutorere ntareba kabitira hari 2020 ukuti nazayo mbara school bakabitira hari 2018 tinazayo kashiko kawabuzire nanka kuriya kashoka ngantire cyisi kigeze high school niyo bagabetire hari 2026 abojo uko no manyeke iri mixtobo hati yitubanye tabanga bankahi mutorere
nahumuruka hato bwirogwe Kigezi high school kerga higuriya ntare kane tizantare standard munonga ito twaturonda ishomero ariko ngo dadiya higura munonga in terms of academic abo kushoma munonga abo abine intunguka yamanu mbyo nkora kane tizantare ne tizambara hayi kaje ngo ntare rukumirwe na shanje na mwenda eketi rwo rutaro nico kimwe cyaga shitinise no kutaye choice hati kunazoko nahumuruka naza mutorere kunahumwire nagambira muzeya yakakiriho na mama ntiti ngagaruka yuko kuriya hata abwencho wotakwenda garuka uruguto rwo kuza mutorere rwonka kuruga kabare kuza mutorere kisoro ikiriye sedijo okureba bishozi toyinde cyo kureba ntinga nkanye no mara me fubiye kabenoni akari yahumura harari mumbeki karaga kutwara abambe ibire bihingwire ati umwana wanje murete hano yantwara mbara school second term yanshabira umwanya wo mwamicije James bampa umwanya nahumuruka natandikiraho wazambara hayi hati life yanjye yahinduka kuruga kuriya kwijambara natandika rukumirwe ndakinana senior second term mbara high school nararo mujo kandi bageta Oxford nabyama natandika kushoma naheza senior rukumirwe ndakinana n'eshatu okay kuna ahiriza senior bagaraka banyeta mbara high school kandi nabo wabikora je kayam second grade tiri grade 1 twatuye nabana 10 bonka grade 1 abasigara second grade abandi third grade kandi nabona ba fourth wirogo kekirge yaburije yo kutunga banyeta nagaruka mbara high school kuna nayikaho habamu obutekerezana obwa council school council habamu strike ejo yaretwa tukaza kutera umupira na Ntare school bagabo bagurire nkito za boots boots bakazorura umusheja umugenzi kabatereni yazi bahereza ati to wambara school twatazine tukatugiye bahagize nango ntakutera na mpira nyewe konka ndi hakanso school kanso twaika twagambira shiye tumwe n'iciye abana bitu bakujya bakambaza mu cyayi bakabatera imigeri batine nkito abambara hayi bo bakabatine nkito bakambaza kuzakigeri bakabatine bari abine butsi aba baryashigeri tini tunuzugura twaye dima hata mukara kwa mta kuchimangwa abantari bo batungire butsi kashika batine abana bo ryo bana mwishomero ntwantu bimanye twatine banyana bitu nkanyine mu muzara wanje no muyeta masiko akari intarobo batugambira ngo bitu birenke itu twakabasimurirana hati shije yatumwe uri no je mesabana banje ati naza kufubira ntego ataho yo aborocha person kandi vice person wa school kanso hata kare kitaho mishoga office yaje tunoza kushitimba cyono kiheyo ibisebe kutema he imiteje mahango punishment ejo kabegumire hati kwagera atyo nyeta abana baganzizo banje ikiro ngo bakwasi bukaza kushesheshaga twakihireye echero jana mukarara n'umutimbe kiti twakiheyo yijo mukasheshe ati shikabasika ati mbwe hati umbihire tiwo kihireyo atupanyiza kushiya yatuzo mu cyayi uteme cyayi zo mu cyayi ahifa ntwara sarasha yanjye uronda abana bawe kuzagira kubashanga itano zecho twaheza hati byamushobera Wonka kuna kizobira nta mbaraswe. Bicho abana bakagumiza mbaye dimo bakwa punishment ejo yona ninga. Twacurera. Okay. Kandi tubaho gutema to kucurera. Twacurera twahora. Hata nuko kugenda nkayanta ngaha. Naza ntari. Mukuru wanje bakayarugira mu banka nakora mu diary. Nagenda namugambira. Twonkanye kuri hande mu mushari yo nanyangaraza. Nareba umucara bono emubona. Akahina kamoto kakarunjika Honda Civic. Akana avuga haruma kanisingaho aza kayanga kwaka. Mbuni nyemerera aho kandi hada yari abo mukuru wanjye nyija mukwasa muteramo kwata baturengera kandi atajya kubyegayega mubo. Ambuza tubishe no shomeraye. Andi yo kushoma kurekire. Ata habwo ncha mbuza tukemwe mugambira. Ati yo tugene ntari kurundura umwanya. Masum. Yanundura umwanya nagaruka mu ntari musini ya 5.
reka tumureho gake tugaruka kuruka mu kahumuro program nereba hindugera ha TV West kandi twineka kuba Institute of Commercial and Technical Studies abantu abarukwegese emyoga yakubasa kubisaho ukaba umuntu wo mugasho umbwire butarwahari reka tugumizemo na program hanyobwe kere first time hano musine 5 bare school naza ntare bampo mwanya natandika kushuma why assuming ngo bota katandikire ntebe byambare school naberagabo Okay. naza ntare natandika kushuma hayi okay hati rukomero wenda kinana na mukagobo orutaro roija rwatshanyiserezaho urwaye narem rwaye naremu kurwizire jiro bwiro kari urwaye nara twirukanga inara twahungira kashaka afuye kuri yanjye twaguma yoko ubu mukamwa ko mutamu yakangaye twaturi mutamu ya kabiri twamare tamu ya kashatu takushoma twija twoye tukore bizambo kwa kashatu bya UNEB abandi bakaba babikoze ku 12 no yije ko rutara kurwashingira katonga hati kunuye twabuze bakuri abandi babuze nituba biturete ko twabikora mukakore byezo birukushanashe tinga cyumanya muri negishati kakimuzaga onko bwiro bwinjiro ko pakakta kahanjire mbasa kwa batarabizi acho kano kopera esimu ukotakatira esimu photocopy zikazita kahanjire mbone hate bitwatuvuriza amato okay nabwe ninjo kopa chikashitari chintu cyo no kopa kakubaho abokuba minjuka nebibuzo bakabireta polisi headmaster zayo abihaye bireta ishomero by'Sande yona umwamicije ninga twatwine umwami gumisereza bireta ishomero bitumuro kaye bikingirana aguma yihayo abana bakine mico mirunja n'abashomesa bari abesugwa twabuzwa twaheza wabikorota neihamu nibazeta principles ahahaye ishatu DDE kandi nkora literature ninkora history ninkora geography okay ubona ko ishatu points 8 ubona ko ubu university akataro private yes ukoza yoshoma ningo dabura mpaka hora tungirezo kutwara university ninga ozo mu institutions hati banyeta cyambogo uza kushoma ushomesa ine nabwo kizubu ningo kana obukunda obushomesa nkanta kubukunda nkanyenzere nguze kushoma ubwaro yanyowe nicyo bagana nkandi shomera literature nishoma history na geography nyo konka max zo bwaro yatinazisi makere ubona ko ubu bakaba batwara kurugirira ahishomero washoma uko warika mbona gani bazombo bwaro kandi bakabine max bakatwara namwe ha max 12 ubona ko ubu kandi yo ine munana kandi kanyine munana unkabanyita naza nkahi cyangwa ngo nashumushumisa okay nashumushumisa government shumisa rujungu na geography okay rukumiro ndakinana munana naheza bantuma waza nkahi shomero rya uri kubanza kino ni girls hano ya naza kino nashomesa nka umushomesa official nashomesa koko harabona ko bunda shomese nkamara yamana ganje gona no bwenge bwanje kushomesa n'ubu kino girls kwikayo akatari y'umushomesa w'urujungu akatari umushomesa wa literature abana behandikise gukora ibibuzo ku 10 na kumwe kutandika no ku 10 nejo kwa mwenda natandika kubashomesa obutabo butano obuzubwa umuliterature nkamba shomesa nyecuro kare umuguruso umukumi no mwita kabisigara mugamba Antonyi Musesha 11 ijamba shomesa abana tubahika basi ukamara imyaka nkenga imyaka mukaga kawashomesa kinana munana narwo 9 katugarche ho kare akacenyuma umushara gukubanza kino ngarizo kangwe nganaki shirinje nkaka nazingahi kumva esentezo no kuwa kwijukaje ukazikozesa ki esentezo nkagura zikakushanda chizikaba nyinji nche stove yokupikeje yokupika to kagura stove nagura busofuri nizo wagana wasabura ho chonga esati ya JB tukaturo tsende tuchi esati ya JB kandi gura kashanje na 5 esati
omushara gumwe gukagutakugura sati kagutagura sati esati yagiye be kandi gura kashanje na 5 inkantunga kakaga na rwenda waburaho shingira ukaga ukakagura ho stove yo kupika nagura ho safuriya nkabushata kona ashyirayo natunga umushangashanga yo muzara wanje kanashomesa yo natanga kutura nabo Reverend Tindwense natura nabo munju mboye ntatebyo kose umuka tibyandusi rero nashomesa abana wagumana uturo twashomesa Reverend yese ngatura nabo kumara imyaka nk'ebiri kusihe natungira enje yanje ishomero ngaturayo okay bampobwa director of studies bampobwa careers master bampa no bwa deputy niza kurugayo kandi deputy so orukurugayo nuzahi kushoma so nkaruga kino ni rukumira Rwanda cyane nena naza kushoma Cyambogo kushoma degree okay wagaruka Cyambogo nagaruka Cyambogo nashoma degree yo gushomesa y'urujungu ko naragera Cyambogo banye tantare kandi umwami mwika kari deputy ntare ntare obwo rukumira Rwanda cyenda nena bakabana bahirize kugwa abana bakagwera kimwe ntare nibwo eragira hansi munonge ke nabana no shanki 10 abanga kama 20 nabanga grade 1 hati batandika kuronda bashomesa bakuteka temwe nubarungi abakubasa kwera ubu kana training ngeke zamena ni shomesa abana nkwata hondi wakiri mazum beja banshanga Cyambogo mushaka kandi muhita mwika kari deputy w'umwami Kamuhanda bazo mu department babuza ngutema abashomesa babira mu kubasa kukakasa akatu ino mushomesa witu wa mu university mu mweta kone habyaremye bagatushomesa na Dr Mukakanya no mwami byuma ka registrar banyita ngo ntwena ngo kushomesa konka untare no kunda kuzayo azaba abana bisunsa bakabanyisire muze kubashomeseza bankwasize hati ntanisa mu bibiri ngumu mutawoni Kampala ningantaye ecyatumire naruga Kampala kwije ngo nshomese ntare no mawe okay akwa mawe yakari kuno owo umugurusi wawe katachiro umugurusi akayafira kafandi musiri ya kabiri bara school hata na ntumwana ngume Kampala esente zitarho tendeta kumureba ndimo kandi ntare ubone nkagumagiranta oreba umukikuru mureba umukikuru nkiroza nje ntare ntarika kushomesa ubone 9 na mukaga 9 na mushanju 9 na munana 9 na mwenda ndi ntare 9 na mwenda mbona mukazi tuja kumuhurombo ijuru ngendo misho hati zantane shomesa kumpeza kushomesa kandi bwanyimaho 2022 ngaruka makerere okay or realizing ngo level yawe no basa kwisha kwa utcompete nyine na degree kumkanza kushoma masters stiro mu rujungu nzayisho mu masters ya human rights ngumiza mushoma na human rights yo mushomesa na human rights ka atkari akukwendo bwa puri bwa roya kakumakariyo kandi bukuru batirira bugabe bw'umuntu ubundi kinkwata umunonga yenta akanye n'ibishome ngende bishoma shomera mu namateka macyaho ngumizamu ishomayo akandi kabaraha aka public administration and management so hato bukwaboza okushoma as in further studies yes ebyemirimo bukomyaho ngenda shabalivu bakinkiriza ngenda so kazamakerero amare imyaka 3 imyaka 2 shitami nkanza yo ndara yo shitama nshoma washomaya ko sizi ibiro mu rundugumwe nashoma mu rundugumwe okay nkanshoma mu hangwe ni shoma mwazi tukambishoma naye nayihora so naragayo ne barhejo ko naragira yo makerere nija nagaruka ntare batwose interview na aba deputy headmaster bantumanya kayisho ka deputy konka kandi kugira nkanshomere yakabara hakari y'amakerere nashawa makerere ngo batwikirize akabara ka public administration nabanda bakuno tukabashomese okay bankiriza twazambara security grow center twatandika kushomesa abantu public administration and management namuna hato bino bakigishoma abantu abanda biro mu mikono manya no wegomborra manya no muruka manya bari mushomesa kushoma public administration and management and bara secondary hana ningi
okay kuba nkizi ngo ugende ukayigure hunguka korerwa nije nashabaho batuhereza twatana gushomeza abantu barukutunge papura bya makere bas makere kije no graduating baza makere barete bara bahereza okay so twakikora ico cyaho mukamanya tuyamba twakeze so bwanyuma nije na Denmark utakagire Denmark bakohereza uba head teacher mba deputy head teacher Nyakayojo deputy wa Nyakayojo shanga y'umwami kakuru mba deputy we twara hamwe kurungi munonga ubukora kumara imyaka ingahe bwa deputy imyaka nkazaye 2023 2025 imyaka ibiri mwami kakura humura bande kumishomera umwaka gumwe nka beje bampo headmaster nanye mbahita Nyakayojo wa Nyakayojo turutwara ukachurira uteshe kintu cyo kwihantara ukazanya Nyakayojo okuhereza no buhereza kandi nyenda kugambira abantu kuko batahindwira hamwanya turikora ubwire bwinji no umuntu bamuhereza transfer areba umwanya agira ati bya biriye byo kuzahanyo hakire Nyakayojo nkashanga y'abana 2008 ishomero ryona ntare classe yemwe kebe n'abana banga abana twatuba bana shanju ntare shomesa tunge sente tugira kandi no shomesa abana bakoreba ngo barugira mu mashomero marungi bine bakagora nungi abana bakwesinda ay so hatu wazanya Nyakayojo twatandaka okutembura twatwine hodomemwe irimo abana nka 20 twatandaka gukora no mu kakuru ishomero twari musya abana bahika 5 bahika rukaga mu kakuru kwiyagira kuri isigira kandi nabana nkarushanje na nanye narisigaramu nari kora hinagira kurugirayo nkasigari nabana 10 na bena nanshanje umwaka gumwe nkamara y'imyaka wakaragayo 2020 nibwendo ya Nyakayojo kandi njango ugire 2023 kandi wagaruka nyuma 2010 sorry 2010 okay 2010 nibwendo gayo okay kunka emyaka mukaga inamaze Nyakayojo tukakora umurimo gw'amani obo bakija bakutongoza waba full head teacher twaye imbere ishomero nkashanga twina abashomesa ya 20 kasigaye abashomesa 52 nasigaye abana 10 nanshanju nasiga tutandike kutungagurira wanuzi nasiga twombekire bizimbe kombeka yodomo yabishi akanyinisha tu Nyakayojo aha irwaho nasiga twombekire yodomo zabojo na mutwatina plani yo kombeka yodomo yabojo na yakanyinisha ikishi kanyinisha tu so uko wamare imyaka mukaga bukaburi ubwira naheze imyaka mukaga watura yashahejo nashaba kumura ashokosho mise imyaka enga neja nazo mu politics wagire cyetengo cha politics nagire cyetengo ntikanyiza nshaba abantu bampaka ruru nyibembera abantu turebe uko twakora mbaraha nije nakashaba okano yenda kubaki nkagenda kuba member wa parliament wa municipality nakashaba abantu ngunga ngwiwe twakusima katwerezo ndijo bahereza undijo kandi kuri yo mu bushomesa wawe resign naganarije kunka aba minister kandi bankunda munonga bagaruka banyita munga ngutukuza kufumura tukakoreka uko bino koraje mwene garuko tandika kushomesa hati ngarakayo bantuma hata bakutuma hi kabarega mu Kampala masindi masindi nza kabarega mba headmaster nkora ubu headmaster kabarega mbukora hati mbutara mu kimamane mboyano nkagenda na mani menji n'ekinaga cha politics na ndimwe kankore bandebe ngo ninkora naza kabarega umurundo gwo kubanza nkashanga bina bana 120 tuhemugurira n'abana bana mukaga ubona inahishiriyo umwaka gwa kabiri tuyama abana 20 mukaga habana 18 konka bonche bakutiro kwe kabarega umwaka gwa kashatu nanye nkenda ngunyirira hariye habuko nkanta kwena ngaraka kandi zo mu rujanje rwa politics umwaka gunaherukireyo nkanyi nabana kinana na babiri mu grade 1 habani gari 12 nabasivura naragayo wazahe beija abashomesa ngunga ngumwe hati
yija ubu muhandiki witu ubu nkanta aho mu kibina cy'abashomesa kandi chairman w'abashomesa mbaraniza kuruga kuno kandi kubahika bantahiguro ko bampo bwa chairman bwehanga lyona kwako bantu batwegitaho nyanda kongera kushemerwa ko hano kushaba ngo utegerezeho kaki nutugaruka kocheroho kandi omujenyi wetu nyenda kumukumanyisaho no mwami James Tweheyo kugambira ngo go no mushomesa mukuru kandi no muntu orwanariro bugabe bwo mushomesa kandi obwa hata yiturugambira nakora mu office ya president no muntu akozira ibintu binje munonga kandi no muntu ayine bigambo birungi biturkwegeraho mwene kwa batugita heda chikeji reka nyongere nkwakire kandi tugumize mu mujenyi wetu mbwendo skatu yuno muhandiki no mwita topista yaho murayenda kurugaho kuza gukora mu KCCA hata banyeta ngo Tweheyo ngwani waza ukwata umurimo wo gukore hata nashaba kuri ngo bankomore mu ministry nije nkorera abashomesa hata wori yo mu yunatu icyo kibina cyane cy'abashomesa no ba still no uciga payroll yo bushomesa ningo bwenda nkashaba ngo banyeho aho kwato gukora ibintu biroka basi hata bwo cyo kibina ntishashura ikibina ntishashura abashomesa baronda sente zabo bantu bakushashura buri mushomesa ashondaho bakwihora ati njanzo mbashomesa tandika gukora nabo abashomesa batebekana sanu ikibina sitebekana sa turango cyagira amataji buri district turango cyagira office buri district ubwo general secretary wabo tureba ngo twabatenseza ebinkwijukaje ebinkumanya ngo nkabahuyeramo icyo kubanza imishareke yongeraho nkazamu nibatunga imitwaro 8 abashomesa ba primary naragamo nibatunga imitwaro 8 mu myaka 5 abashomesa ninga head teachers umushomesa wa primary kushomesa P1 P2 kusiya cyamshanje natunga imitwaro 8 natunga imitwaro 88 henarugiremo bitiwe buzuma abashomesa abo kandi umushomesa wa kurango bari go mitwaro nkabiri nenga hiya shatu bakarga mitwaro 10 mitwaro 8 babongeza abashyari 13 kuba abashyari 13 umushoro gwabakwata umushoro kaguri yari 12 twashaba ngo bagongeze bagushyari mitwaro 24 bagongezayo tukatensa na president twagumiza mutwashaba bagongeza umushara banza babashyari 15 babongeza yababira na 8 babongeza yabashatu na mukaga ahinagire kurugireba kandi batumye mutwara na 8 okay hati namuri burije kubongeraho ingira nkesha turubase ngo nko muri 5 n'ebiri hati umushomesa wa primary echecho ntahani nsimira mukama hawo kuba akashitukozesa twakibase kandi aba secondary bo bemerere abashomesa basiniye ahinagire kurugiraho bakandi batumwe imitwara 22 ahinagire kugiraho aba degree bakandi batumwe imitwara nkashatu na 8 hati umushomesa wasiniye wa degree ahinagire kurugiraho twahereza kutensa twahereza akari imitwara 8 dena wa diploma bari imitwara 5 na mukaga ibi byona nibo wakurira abashomesa aba headmaster aba primary bakabine grade yo kubanza grade ya kabiri grade ya kashatu na grade ya kana ko shanga ishomero katugambe nk'ishomero rito rimo ryambuze gito bajya ngo rero grade ya kana bajya ngo ishomero rya municipal grade yo kubanza mbwende headmaster wa grade yo kubanza banatunga umushara mwinji kandi we yakana atunga muki omwinji gurukwengana kazinga hiyo mucyo ubu bakaba batunga imitwaro nka 5 n'ebiri nabo ba headmaster barukuzamu hata hinagire kurugiramo ba headmaster bakaba bari miliyoni muri mitwaro 20 konka banzonga mbireho aha regent so kushanga head teacher natwaro natunga umushara gwa miliyoni mwe mitwaro nk'abiri okashanga abashomesa barkwebembera bari ha mitwaro nka 5 n'ebiri agent so mpango munonga neberi ya harici nebegenderire nana akora ubwo bushomesa kandi agaka no kubarebera administration mbwenu twashitesa twajya katushabe headmaster
kikakigira uburemezi batsa kwindura headmaster kumuha nka junior kumuta aha Muslim bagira ngo kandi ubwo class ye ushanga yayanga nawe yanga kandi akabashyikira uko cyo grade ure ni grade 1 so yazakurga nka hari miliyoni y'imtwara 2 aze nka ha so tugira tumwe nka 20 nango buri headmaster abe headmaster obano wa grade A akana obane yo kubanza bagira ngo grade nanka grade 3 scale yawe be 3 mwena obano bashomesa mwizi oborka abo yanda obori ihoho mwena mdoba headmaster intanso ebaha muri bo wafuna ubundi uri ine ntebe nungiye kushitamamu iwe yawe tenonge ubundi wakorwa mwizi kuyija kamukuzi noza kuyija mu cyucu ubundi wogo wanashomesa na ka municipal wari akoras ejuni intansero twachikora cyaho buri headmaster mwihango bayinganisa emishara bayinganisa ahasiniye akari intanse miliyoni kena akabo deputy headmaster wa de o level de habaho deputy headmaster wa A level de habaho headmaster wa O level de habaho deputy headmaster wa O level boarding na A level bueno de na boarding is hati headmaster wa O level de akaba ningana na deputy headmaster wa A level boarding twajatinga reka tuteho umutemu kora buri headmaster obi headmaster waba riyo wabudo iwe nubambe bine pick up yo kugenderamo mwine school role nubahebana bashashura fizi nubakwaka PT ugenderaho konkana yenandi wasanga nanye mbe headmaster nanye kashara kanje kingane nakawe yes echo twachikora cyaho nambwe nuba headmaster muyihangomu waba buzi utichikarugaye barakugamba okay so kuwaheza ejemero mu mirungi watora kunaheza nahumura umbashomisa kandi imyaka ibiri hibiri tukashaba contract bakaba to contract uyu mwana hati naza kubakorera imyaka 5 kwerawe mwana nkozirege munyongere 5 ninga nyuwe najya ntinchenda nanye mundeke atiko narize imyaka 5 najenda aho kwa karo pressure nyingi icyo kubanza abamo bashomesa nabo bakorera bubura kwitegereza bagira ngo ugumushija nturuna la sente zitu hati bine motoka nyine agenda mu ituntu tugenda habigere abamwe bisho mushara gutumuhereza we itwahwa shita kuzegarura mweshati kandi ocyurgaho oza kurwana n'aba government abantu bitumbaho mushara umuntu gumwe bitamazire akambuza tubituhe yunte twumushomesa wasine akani kumanya ataba primary no fakinabo mazo mugente manye mama nitabashomesa ba primary bakanshomesa abashomesa ba primary bashomesa abana banje kandi nababana bandi abuntazire babatashomere nyesi abarita banje yanduga so pressure kebere nyingi umuntu baje tubashomesa mbene twabara kwikizana na government mureke tutakora aba government ngo baremesa abashomesa ngo hati niwera ubundi abashomesa chitongore na private na government bona baba bari mu chitongore bona nibikirizwa kuzamu konkani voluntary ninyekundire aza kurunda n'abantu banyekundire twangwe abamwe nibarebo shoto no gobamu abamwe barebo shoto no barebyo ozo mu government abamwe mbone ntinga mureke aze hondi byo turebe ndekura njanta ngenda nguze kwinga kurisa turanarha kumba nahika president ataraboha atumushija ubiri watanaka kukorera abantu ati wansiga wagenda aturugaye kandi nankangire kuzika mporo muntu yantera tsikandi tuhe president kayana kurangira atunoza gukora ki atyo akakurangira routine cyo kumanya wade president bana akora ibintu bye ati barangira ngo uyije ozakakiko akokurwanisa urumwemeza mpikaha ibisimenye kawa humuriro mpikaha mukaza ngambira tanani ndebo president nagamba ati narayashoma kapapuro tuheyo ntinijira ntuheyo ndi
utakwanya uti nchini hobo tine inda churi umwazi ugaraka ngari amakuru handi hace banterera simu ngo president naruzi kumukorera imirimo ye no manyisa ngukira possible izina ryawe kugambwa samwe bakakwerezana n'ikitongore cyo kwebembera otine an idea tenda shabire murumo tenda handikire president tenda mushabire muka yastweheyo aturuga yahanosha nyina kumukurebamo ntandaka reportinga ntandaka gukora mu office ya president na hati ni ngoro mu office ya president namwe president ne mwebaza mazo ahabo kunyeta ngo mukorere konka nabo kumanya kandi umbantu miliyoni za Uganda 80 hati nyowe tweheyo ninye tweheyo nyenkashi mazo konka akanyeta ati jukore kore mirimo yanjye kandi ukoreje nguko biri no kureba shano so mu politics zambarra okaherera kwesimba umurundo gumwe toragarishira umurundo nkabanza kwesimba ho 2006 ngomanjime na winu besimba barwana niyo kankorera wina karuru kando yesimbire nawe buko banze ubu yagaro konka kweza wini atandika kubura kwetegereza na mukama wihanga je tubishi wini yari mu kweteza na government takujya kutukorera njye oraze hono barono oraze baro tweheyo ntinyikanje simbo kandi ntari kanyira kakoti kanje kari checked kati aza ngambira abantu mbashobora mboreke byo buri bwenguzi mboreka plan yo korera mbara abantu bakabeze kumpa karuru konka president tajeta atwe yetware atawo kokira na muto atkonka kandi twenda ngo oyije bagira ngo Rwanda sabango manjime Rwanda senganda Rwanda samadini ntabwo ejo ugende mpora waberwa ati mbereka namwe cyo cyitani cyinteza abantu tuhe tkanza kwa karoro watuna nabaga batakuza kampana nabaga konka ate ekinani nkubuza no kugira ngo abantu mbakumanya ko muntu orukuba ine support okato mtu ahiguru abantu bakakuraganisa baceza umuntu akugura oshita mu birugabo ati tubaranguze konga ko bajya ngumbeno hariho ishwa kwito kurira nyanta horira kagirata akariyeri ishuri ubundi bafite isawota horire no leta buzo nangu ubundi abantu basakushitwara kubajya bwamanya watuguza amanya wagirota konka hari ibyo kureba kajota katuye twari nyensiriyo mwene weshitini saka kushitamisa akanshitamisa naye rero wayoroba aha wenshonga y'ubwire tutwabasa kwenderera izoba konkesa bitera kwija mukama kunzire ntujagaruka omwanya nugwo gumwe umujenyu nuwomwe eshaha niyemwe na chano niyemwe TV West turugaruka na no mujenyu witu konka wahatka tendera umujenyu witu yabari omwami James Tweheyo kandi umuntu ogu nakora office ya president omuntu ogu no mushomesa mukuru omuntu ogu akakora mu yunatu omuntu ogu akabaho akazaho na akegitaho no mbyo butegeje bwambarra no bwara batarategekire konkani bingi ebinte byabaze gukora so esabiter kwije mbozi yekerendingwa tujagaruka nawe ubwo hatka twenderaho na debate commission mutazindwa nyine asafuturi yahebwa Sara Mubiru na Gerard Katusabe ahakutereza ibishani mwe barabogumaho kandi program yegene tushiboho Kakoba Institute of Commercial and Technical Studies ningashe abantu bamanya karutagara reba hindukire ne kushyikiwaho Kakoba Institute Rutagarama